Nilisema Sarangwe alipita hapa akafanya vya kufanya. Msimu kidogo rais wetu akafanya pression kupitia diplomasi ambayo tunasema diplomasi agissante. Sarangwe hakuikala tena hapa, katoka aloko, sio vile. Alitoka kidogo kwa sababu objectif ya president de la republique ni kusema Sarangwe atoke nchi yetu, kwa sababu sisi tunakuwa tunaona Sarangwe, tunaona M23, tunaona AFC, mwenye anapigana vita ni Munyarwanda. Ni Rwanda ndio tunapigana naye. Rwanda naye haiko yeye mwenyewe. Rwanda hana nguvu ya kupigana realite. Hana nguvu ya kupigana na Kongo. Mwenye anapigana na Kongo ni yule mwenye anakuwa na finance Rwanda. Muliona madrone, nasema madrone kamikaze. Rwanda anaweza kuiuza kweli, kisha Kongo ishindwe kuiuza. C'est parce que ile madrone kamikaze haiko Rwanda tunaiuza. Anaendaka kuipokea sawa vile unaonaka barefugee wanaendaka kupokea chakula. Ndio kisi Rwanda hana depense hata kidogo yenye anafanya juu ya hii vita ya Kongo. Ni wale babaye ile communauté internationale ndio inamupatia kila kitu. Rwanda iko na nguvu kupitia wale babaye international, lakini na sisi raia tuko na nguvu kwa sababu tulibabloke hapa, hawakuweza kuendelea mpaka Kinshasa. Si walikuwa nakuja na ngombe ya mingi, lakini tulipambana nao, ijapokuwa uko faiblesse kidogo kungambo yetu, ijapokuwa tuko limite par rapport ya logistique, lakini juu ya uzalendo tukasema kama tutaisha pia kuproteger nchi yetu. Nina shukuru ama kufelicite ndugu wazalendo. Wazalendo walitusaidia sana. Kisha chef de l'Etat ku-institutionalize kizalendo. Mnaelewa kama wakati ya Kabila kama imani hawakuwa wanaweka mpepo nani mpua hapa. Unaweka mpua wanaizola. Lakini baba yetu Felix Tshisekedi Tshilombo ali-institutionalize, alikubali wazalendo wafanye kazi kwa kusaidia nchi. Na ndio maana walisimama eko, walikufa, walikatika migulu, lakini walisema juu ya nchi yetu tuko tayari kwa kila kitu. Tuwapigie mbele mkono. Tunasaliwe kwa population ya Uvira, courage ya chef de l'Etat. Chef de l'Etat wetu ni mwanaume. Ni mwanaume kwa sababu alifanya masafari na masafari. Watu walikuwa wanajiuliza, asema huyu bwana yuko anamaliza franga. Yuko anamaliza franga, umavoyage nini? Le matunda tulianza kuiona. Mnajua si wenyewe tuko Kinshasa. Wakati Sarangwe anafika Uvira, wenzangu walikuwa wanatuuliza bakole. Bakomi wapi? Asema anakuwa wapi? Asema na manda yetu takuacha mblage, wanasema wanakuwa Kalemi. Wanasema wanakuwa, kila mtu alikuwa mpanike total. Ikuwe wa ministre, ikuwe wa depute, batu yote walikuwa mpanike total. Lakini baba yetu Tshisekedi alisema siwezi acha nchi yetu ya Kongo iende, na niko naona kama watanimaliza wanimalize kwanza. Na ndio maana leo Kongo inali Kongo. Ndio maana leo tungali tunapumua ni juu ya ule baba Felix Tshisekedi Tshilombo. Mnajua kama Felix malgré ma difficulté yenye alikuta kwa armée yetu,
Basi alikuta arme Kabila ni mwenye kuizika. Hakuya pita masiku mliona jeshi yenyewe tulikuwa nayo. Walikuwa wanafanya nini à l'époque de Kabila? Kama titile iko mzalendo, ajio wake iko ni mwingine. Wanafanya nguvu, wanamkrea problem, wanakrea titile problem. Ndio nini? Ule asemo ndio ajere kama ni regiment wala region. Si mlikuwa mnaviona? Ndio maana mnakuta Bukavu aseme region iko jere na komanda region le wangambo hivi. Hapa kwa mlango mnakuta titulaire mwenyewe alikuwa pale, bali muita Kinshasa pour consultation, anafanya miaka 5 kule. Ni ule mwingine mwenyewe kwa msimu ya Kabila ndio iko na sherehe. Ndio maana walikuwa wanalalamika kila wakati arme iko infiltré, arme iko. Jua nini mtapanga ala minute information ishafika kwa adui. Nani alikuwa anafanya vile vyote? Haiko siri, ni Joseph Kabila. Tulikuwa tunamsupport hapa, tunasema unakumbuka mudebile 2006 alipata masauti za kifua hapa. Uvira ni mchangua mbaya sana. Nani mwenyewe angekubali kama Joseph Kabila angejiretrouve Goma pamoja na M23? Nani? Hakuna mtu alikuwa anajua kama ni Joseph Kabila ndio alikuwa na apuye M23. Hawakuwa wanajua kama wale wa viongozi wote wenye kwa M23 wa kisiasa ni watu ya Joseph Kabila. Lakini kwa sababu nani wanasemanga Waswahili seme inyumba yote kana alamo bandugu, kazi nzuri ilishafanyika. Nasema tulibloke avance ya M23. M23 kuendelea. Mais M23 alifanya sambla ya kujiretire hapa kwetu Uvira, na akaenda zunguruka kapanda vilima, akaenda jikosantre wapi? Minembwe. Baada ya jeshi wote wa M23 mliona walikuwa hapa. Wote liko concentré Minembwe site. Avec objectif ya kusema bajiorganize a partir ya pale banashuka Baraka na wanaendelea na vita. Wanasema jinsi Uvira kuko watu ya kichwa nguvu, munge tuwaache kwanza kuja. Sasa tutakuwa tulisha wazunguruka, wataweka mikono yulu. Unasikia akili ya adui? Banafika Minembwe, kitu ya kwanza banarudia kuproje yao ya zamani. Unaelewa ni proje gani? Territoire ya Minembwe. Tangu 1981 banapambana pour que bapate territoire. Banapiganisha lakini halibambi. Munajua kama kuko msafara yenye liendaka Minembwe ilikuwa inaongozwa na ministre Azariase, ndio alikuwa ministre wa decentralisation ile wakati alifika kule akasema occasion n'est pas ratée, niache na installer bourgmestre. Ile ndio entité yenye walianza installer tu bourgmestre, alors que hapa kwetu tulipata makomine, tulipata vile. Kama unaenda ngambo nyingine muzingine ma province wengine walipata vile, walipata makomine. Me hapa kwetu sio waliestalaka bourgmestre Minembwe. Jua nini? Biko natafuta wapate territoire par force. Me kwa sababu sisi tunakonsiwe mimi ku projet zabo
banapima habibangi, banapima habibangi, banapima habibangi. Ndio maana ile ulongo ingali yetu mpaka sasa. Munasikia kama sur terrain yenye balifata radio ama benye balifata ma video, mwenye anasimamia operation saizi ya M23 Minembwe. Unaona ni nani? Unaona ni nani? Moise Nyarugabo. Yeye peke ndio iko mu operation Minembwe. Alikuwa depute entre guillemets wa Uvira. Sasa hizi mlimuona ilikuwa kama kunani ku point zero. Anafanya na discours pale kuonyesha kama tuko na nguvu na tuko naendelea hadi Kinshasa. Bandugu, nchi ni yetu. Hatupashi kusende kumenase ama kupresio ya adui. Tunapaswa kubakia na position yenye tuko nayo. Rwanda itumalize kwanza mbele ya kumiliki Kongo. Metata waya tumaliza, tutapambana hadi mwisho. Tunasema wazalendo wanafanya kazi ya uzuri. Wapolisia wanapiganisha. Jeshi napiganisha, lakini kungali probleme kidogo. Kama tuko na kuwa inilie, wakati ingine tunapaswa kuambiana verite, ni kwa sababu kuko probleme ya gouvernance sécurité. Niliandika kiongozi wa rade, siyo kama yuko wala nilipata instruction asubuhi. Nilimwalika juu ya nini? Kama Mungu anasikia wazalendo aseme wana elisho mabariere za mingi kwa barabara wale niseme situ ngambo ya plan. Kama unasikia kalisasi kanalia kila wakati, c'est parce qu'il y a un problème sur le plan gouvernance sécurité. Franga ziko zinatoka kupitia huyu baba Tshisekedi Tshilombo. Kuna franga ambazo zinatokaka za kusaidia bazalendo, meliko wanazijere mbaya. Ndio maana nilikuwa naita ule kiongozi wa radi hapa atuambie, kwa sababu kule wanasema franga zinatoka. Kuna 4 milioni de dollars yenye mlisikiaka kama inatokaka chaque fin du mois juu ya kuwakompania wazalendo. Na entre temps huko wazalendo yuko wanalia. Sio vile. Unasikia wandugu? Kule muraport ya Commission de Défense et Sécurité walituambia wakati tulipoze question juu ya prise en charge ya wazalendo, wakatuambia kama kuko 4 milioni de dollars yenye inatoka kila mwezi juu ya kujere wazalendo. Nilikuwa napenda mkuu wa radi hapa atuambie nani mwenye anapokea zile franga na zinafanyaga kazi gani, na kama hazipataki ilikuwa hapa atuambie kama zile franga hawazionaki, kwa sababu kama anavideklare hapa publiquement na mimi narudia kule naenda kusema video hii alisema ile 4 milioni hawazionaki, ndio maana niko nakufa na njala. Alexis Mwamba Dunia, niko mtoto wa General Dunia Lwendama, niko Mubembe na mwiko wa Kasai. Asante. Naweza sema kuhusu 4 milioni yenye Commission Ecofin ya Assemblée Nationale inasema inapatiaka wazalendo. Sisi kama vile wa representant wa rade Kusini Kivu hatuipatake.
hiyo pesa hatuionake. Na kuhusu hiyo misaada yenyewe na kuyaka kutoka nafasi mbalimbali, nikiwaza wenzangu wazalendo tuko hapa, walituambiaka torumwa kusema 100,000 iko kwa gouverneur, 100,000 iko kwa commandant region. Tulijitolea kuwaona wote wawili walikaa na ile pesa. Ni kusema ile misaada mama Fifi Masuka anatumaka hatuipatake. Ndio kweli na mama isikie mwenye. Wasikuwe wanatukulia hapo jina ya kizalendo. Kuhusu mambo ya mapetrolier, wenzetu wazalendo ndio tuliharibu mambo ya mapetrolier. Ifo kusema ukweli, mapetrolier walikuwa wanatuma makuta wanakontribue, lakini tuna chakula wenzetu wazalendo ikageuka pesa ya kufanya nayo kazi. Ya kwanza wakaingiza ubaguzi, huyo ni wa Uvira na huyo ni wa Fizi, ikaturegeza. Ya pili wakaanza nunua nayo manyumba na magari, wakasahau kama inatoka ni kwa ajili ya chakula, na wenyewe wa petrolier wakakwazika. Lakini kama vile baba wa watoto tunaendelea kunegosie, na leo wanaitika kuturudishia. Na leo niko naongea hapa, nilisaini kuguvernora nikabeba 10 millions de francs congolais kuhusu ile cotisation ya bapetrolier. Leo nilisaini, nilikuwa na representant wa General Ngoma Nzito, nilikuwa na General Kamama, nilikuwa na General Rene atanke representant wa General Yakutumba. Wote tulisaini pamoja na tukapewa 10 millions de francs congolais kwa kuonyesha alama ya kuitika. Banarudisha kuanza kutupatia tena ile chakula na tutaitumikisha kiaskari, sababu tukienda kibaraza ile vitu itaharibika tena, ili tafuta huwa watu hapa Uvira. Kwa hiyo tunashukuru wa petrolier, kwa hiyo roho mwema walionyesha kwa kutupatia tena hiyo. Kuhusu mabariere, watu wanalalamika mabariere mu RN5 Uvira Luvungi. Bamama mtusikie na wapapa, tulikuwa na bariere 19, tukenda vunja bariere 15, tukaacha bariere 4. Hiyo 4 ni sababu ya njaa. Mtusikie mzuri, tumbu yenye haikule haitaweza kazi, hakuna bingwa wa njaa. Tuliacha bariere 4 ni sababu ya kutusaidia mustructure 4. Wazalendo wote wa Uvira, Fizi, Itombwe tunakuwa tunajigabula mustructure 4. Structure yenye mimi nasimamia, structure ya General Kamama, structure ya Ngoma Nzito na structure ya General Yakutumba. Bariere ya Kawizi ni ya General Kamama na ba combatant wote na ba commandant force mule ndani. Bariere ya Runingu ni ya General Yakutumba na ba commandant force iko nabo mule ndani. Bariere ya Kasambura ni ya kwangu Alexis Mwambadunia na ba commandant force niko nabo mule ndani. Na bariere ya Kamunambo ni ya General Ngoma Nzito. Hiyo yote ni sababu ya njaa. Wakati tulitoka Baraka tulifika hapa, tulikuwa tunaanza pewa chakula kidogo kidogo na government kupitia region, hakukua bariere. Lakini wakati walituima chakula, tukasema hatutaiba, tulombe hata kunjia kurke
watusikilie huruma na iwagonye kumaro, waturudishie, waanze kutupatia chakula, na sisi tunapanga kuua ile mabariere zote. Wakati hivi wanaitika kutupatia chakula, na sisi bariere tutaua, na benzetu tulishaongea yule yote atakangala tutamfunga. Serikali inamwamua, ile inakuwa trakasiri ku population, na unaitika kutupatia chakula. Nikiwaza ile machache ni ile tupenda kuwajibu sawa na ulizo yetu. Na kuhusu mambo ya referendum honorable, sisi wazalendo tuko nyuma Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Inajua na huwa wanatuambia kwamba kuna wanotabu ambao huwa wanapewa zile franga na zinakuja kwa wazalendo, sivyo? Na hakikisha mbele ya serikali na mbele ya population ya Uvira, population ya province ya Sud Kivu, ya kwamba hizo pesa ziko zinakuliwa huko Kinshasa. Na sio tu province ya Sud Kivu, hata province ya Nord Kivu iko na lalamika vile vile. Maana kila wakati tunazungumza na wenzetu wanatuambia ya kwamba hizo pesa haziafikaka huku kwa province ya Sud Kivu na Nord Kivu haziafika. Stadili zile pesa mzitafutie kule Kinshasa kwenye ziko. Kwa kuongezea pale, wakati wanaposema kwamba wanatupatia manotable na province ya Sud Kivu, manotable tunawachukua. Wale kuko baadhi ya wale manotable. Eske wanapatiana iko? Nani? Kama mtakuwa iko parmi wale manotable. Tuko na Amini Kabanga iko parmi wale manotable. Tuko na president wa Sambemba ile, Emekochi ni mtoto wa province ya Sud Kivu. Tuko na wale wengi sana na wengine hawa ambao ndio manotable wa province ya Sud Kivu. Ina maana zile pesa tuzitafutie kwenye nyingi wa honorable na wanataka wa Sud Kivu. Na maliza kujibu kwamba tunataka kitu. Nitazungumza tu ya petroli. Ni kweli badala zetu, badala zetu, badala zetu, ndugu zetu wanaochukua essence walijipa moyo, wakasema ya kwamba wao wanafanya contribution kwa sisi wazalendo. Maana ukiangalia kiwango chenye mapetroli wanatoaka kwa serikali yetu ya Kongo ni $6 kusiterne moja. Sasa wakasema kwamba tunaongeza na kwa $1,000 kusiterne moja. Okay, ile $6 ya serikali na ile $4 ya sisi wazalendo. Lakini cha mshangao, tulifika mwaka jana tulikuwa tunapata, lakini nafika hii mwaka tunakuwa hapa Uvira, gavana wetu akasimama hadharani. Baadhi ya raia wa Uvira mlisikia na mliona kwa macho ya kwamba zile pesa hazitakuwa mbele zinatoka kwa wazalendo, zinaenda zitafanya kazi sijui kwa government, sijui wapi na wapi. Na ile sisi wazalendo katiuna mbele sana, tukataka tufanye plan de feu. Wakasema kwamba bataleta aibu, tutapambana nao. Sisi wazalendo kama vile mnatujua, hatukuingia uzalendo juu ya pesa. Hatukuingia uzalendo ya kwamba tupigane na jeshi letu la FARDC. Hapana, tukanyamaza kimya. Mheshimiwa, mpaka hii leo hizo pesa ziko zinakuliwa na guvernema. Tunakutuma wewe kama vile mwanabunge, usimame na ufike pale uambie wakupatia hesabu ya kamera zenye zishaingia tangu mwezi wa pili. Sio tulifika hapa mpaka hii leo zile pesa wakubalizi nazo kwa elite petre, alafu
afike kule kwenye ngazi za juu, awambie ya kwamba tunaomba sisi wazalendo prise en charge total. Tunaomba prise en charge total, yaani kuanzia kudawa, kuanzia kuchakula, kuanzia kumisasi, vyote kwa sababu wasiweke ubaguzi, maana jeshi letu la FARDC haikuwa ndio wanapigana tu, na sisi tuko kwenye shamba la vita. Kwanza sisi ndio tunapatiana mfora na tuacha wanakimbia, sisi ndio tunaanza mfora na tuacha sisi. Kwa hiyo tunaangalia isipokuwa tu ni jeshi la ibu, ndio tunaona yenyewe tuko nao bega kwa bega, nao wale kwa zalendo. Hapana, wengine wakepare wakifika ufike ni kupiga masasi tu kwa sababu sasa ndio komandasio yetu nikisema ya kwamba yeye honorable aende afanye ankete juu ya ile 4 milioni yenyewe iko natoka, kisha atuletee majibu hapa Uvira. Tuweze vile komandasio vile afike guvernora awaulize ile $400 ya wapetrolie inaendaka wapi, wazalendo mbona wako njaa. Wewe mwanabunge akupatie mapreve kumeza jinsi wanapatiana hiyo chakula au hapana, ni hapa bazileta. Niko Kageregere, niko hapa juu ndani Kichombo, niko Milembe. Sasa mnaona wakimenya kama wengine watu wakusanyika Milembe, wanageuza Milembe kuwa ni territory ya Haut Plateau. Ile mambo ambayo tulipigaga na kizazi haitafika. Sasa wewe unaenda kuungana na wale, kwa sababu wale waopoza wote ni waendo vetua. Unaenda kuungana nao, asema utakuja kufanya marsha hapa Uvira, tutakupiga mpaka utakata.